byitsa kundi mana umupira w'amaguru yewe yari umufana ukomeye w'ikipe bikomeye ari mu gihugu cya Argentine. Iyo kipe ntayindi ni San Lorenzo. Izina rye datandukanye cyane n'iry'abandi, yiyambaza inshuro zirenga miliyaridi igihumbi mu gihe cy'amasaha 24 gusa. Ubwo n'umunsi umwe abemera Gatolika bamuhaye izina risumba iry'abandi bose, izina ry'inshingano bamwita nyir'ubutungane. Ngo nta wundi mvuga ni Papa Francis. Nkuko tubikesha ibitangazamakuru bikomeye n'ibinyamakuru bikomeye ku mugabane w'isi nka BBC, CNN, The Guardian, National Catholic Reporter, Vatican News n'ibindi bitangazamakuru byizewe byanditse amateka ndetse n'ibyaranze Papa Francis. Dore icyo byatubwiye. Amateka ya Papa Francis. Jorge Mario Bergoglio. Papa Francis yavukiye i Buenos Aires muri Argentine kuwa 17 Ukuboza mu 1936. Yitwa Jorge Mario Bergoglio. Ni imfura mu muryango w'abana batatu. Se Mario Jose Bergoglio yari umuyobozi w'uruganda, naho nyina Regina Maria Sivol yari umubyeyi witangira umuryango we. Mu bwana bwe Papa Francis yakundaga umupira w'amaguru ndetse yari umufana ukomeye wa San Lorenzo, ikipe yo muri Argentine. Nkuko twavuze mbere, yize mu mashuri asanzwe ariko akagira umwete wo kwiga iby'imyemerere, ari nabyo byaje kumugira umusaserdoti. Mu 1985 Jorge Mario Bergoglio ariwe Papa tuzi yinjiye muri seminari y'abajesuiti maze yiga philosophy n'iyobokamana. Yahawe ubusaserdoti ku itariki 13 Ukuboza mu 1969 na Musenyeri Amor Jose Castellano. Nyuma yo gukomeza amasomo ye yabaye umuyobozi wa seminari y'abajesuiti muri Argentine. Mu myaka y'1970 yagize uruhare rukomeye mu butumwa bw'abajesuiti cyane mu gihe cy'ubutegetsi bw'igitugu muri Argentine, aho yarwanije ihohoterwa ryakorerwaga abaturage. Mu 1992 Papa Yohani Paulo wa II yamugize umwepiskopi wungirije wa Buenos Aires. Hanyuma mu 1998 abarekepiskopi wa Buenos Aires. Muri iyo mirimo yakoze ibishoboka byose ngo afashe abakene, yitangira imibereho myiza ndetse azwiho gukunda ubuzima bworoshye no kutisumbukuruza. Papa Francis ni Papa wa 266 mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Ku wa 13 Werurwe 2013 Jorge Mario Bergoglio yatowe nka Papa wa 266 mu mateka ya Kiliziya Gatolika, nk'uko byanditswe no mu bitabo byinshi byo muri Bibiliya Ntagatifu. Uyu Papa yagiyeho asimbura Benedict wa 16 wari uretse imirimo ye kubw'impamvu z'ubuzima bwe. Yafashe izina Francis mu Gifaransa François, mu Kilatini Franciscus, mu rwego rwo kwihesha ishema rya Mutagatifu Francisco wasizi warazwiho gukunda abakene no kurengera ibidukikije. Ngiyi imiyoborere ya Papa Francis. Papa Francis azi gukunda ubuyobozi. Papa Francis azwiho kuba umuyobozi ugira impuhwe, uharanira ubutabera ndetse udatinya kuvuga ku bibazo byugarije isi. Mu ngingo nyamukuru yibanzeho harimo ubukene n'ubutabera rusange. Yamaganye ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene, ikizinga income inequality. Asaba Kiliziya n'abayobozi kwita ku batishoboye. Umwanya wa kabiri mu mirimo yibanzeho impinduka mu miyoborere ya Kiliziya. Papa Francis yahinduye uburyo Kiliziya ikoramo, ashyiraho impinduka mu micungire y'amatungo ya Vatican. Impinduka mu miyoborere ya Kiliziya. Yahinduye uburyo Kiliziya ikoramo, ashyiraho impinduka mu micungire y'amatungo ya Vatican kugira ngo habeho gukorera mu mucyo, imibanire y'abantu n'imyemerere. Yagaragaje ko Kiliziya idakwiye gucira imanza abantu bitewe n'imibereho yabo. Asaba ko abayoboke bayo bagaragaza urukundo n'impuhwe. Umwanya wa kane mu ngingo nyamukuru yibanzeho Papa Francis yigishije kurengera ibidukikije. Mu nyandiko yise Laudato Si yo muri 2015 yagaragaje ko abantu bagomba kurengera isi. Asaba ko habaho iterambere rirambye ridahutaza ibidukikije. Umwanya wa gatanu mu ngingo nyamukuru yibanzeho ubwiyunge n'amahoro. Papa Francis yagize uruhare mu biganiro by'amahoro hagati y'ibihugu nka Amerika na Cuba ndetse anakomeza kwerekana ko Kiliziya igomba kugira uruhare mu biganiro by'amahoro ku isi yose. Ese ubuzima bwite bwa Papa bwaba ari ubuhe? Papa Francis aziho gukunda ubuzima bworoshye. Nubwo ari we muyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yose, yanga ibintu byo kwishyira hejuru. Akunda kugenda n'amaguru cyangwa se imodoka zisanzwe aho gukoresha imodoka zihenze. Ntabwo ajya aba muri Apostolic Palace, inyubako isanzwe icumikirwamo abapapa, ahubwo cyangwa se atuye muri hoteli yitwa Domus Sanctari Martai kugira ngo abe hafi y'abandi. Akunda kwandika ibitabo no kuvuga imbwirwaruhame zishingiye ku mpuhwe no kwicisha bugufi.
Papa Francisco muri ubu buzima yahuye n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Yahuye n'abayobozi batandukanye b'isi harimo nka perezida wa Amerika Barack Obama, Vladimir Putin wa perezida w'Uburusiya ndetse n'abandi bayobozi b'ibihugu by'i Burayi, Aziya na Afurika. Yanasuye Afurika agera mu bihugu nka Kenya, Uganda, Central Africa, aho yagaragaje ko afitanye impuhwe abaturage b'uyu mugabane wa Afurika dutuye kuri uno munsi. Ibyemezo bikomeye Papa Francisco yaba yarafashe. Papa Francis yafunguye imiryango ya Kiliziya ku banyamahanga, yamaganye ivangura rikorerwa abimukira, asaba ko ibihugu bibakira neza, guhindura uko Kiliziya ibona abatinganyi. Yavuze ko nta muntu ukwiye gucibwa muri Kiliziya bitewe n'imibereho ye, asaba ko abakristo bose bahabwa urukundo n'ubwubahane. Ku mwanya wa gatatu mu bintu yashyize imbere ubutabera n'imiyoborere myiza muri Kiliziya. Yagize uruhare mu kugenzura ibikorwa by'imari bya Vatican, anashyiraho ingamba zo kurwanya ruswa n'akarengane. Papa Francis ni umwe mu bapapa bagize ingaruka zikomeye ku isi ya rurema. Aziho kwigisha urukundo, imbabazi n'ubupfura. Yibanda ku batishoboye, abimukira n'iterambere rirambye. Muri rusange ni umuyobozi wihariye uharanira impinduka nziza muri Kiliziya Gatolika no ku isi muri rusange. Kuri uyu munsi ni kuwa gatandatu ubwo turimo dukora kino kiganiro, ni ku itariki 8 Werurwe mu 2025 nibwo hatangajwe ko Papa Francis umaze igihe kirekire kirenga ibyumweru 3 ari mu bitaro kuko yinjiyemo ku itariki ya 14 Gashyantare 2025. Byatangajwe ko nyuma yo kugira bronchitis yaje guhindukamo umusonga ukabije, aribwo burwayi yari arwaye. Mu gihe cyose ari mu bitaro, abakristo benshi bakomeje guteranira imbere y'ibitaro bazanye indabo n'amafoto ye, maze bakayashyira munsi ya stati ya Papa Yohani Pawulo wa kabiri, ari nako bakomeza kumusabira gukira vuba ngo yongere kugaruka, wongere mubone neza. Reka ngusaba nyaboneka, niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Ikindi ni ugusharinga kino kiganiro ku nshuti zawe ndetse n'abandi bose kugira ngo nabo bakimenye, babashe kumenya ubuzima bwa nyabwo bwaranze Papa Francis. Twifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka BBC, CNN, Vatican News ndetse n'ibindi byinshi. Reka njye nkomeze kukwifuriza kugubwa neza ndetse no gukomeza gusabira Papa Francis umukiro uturuka ku Mana. Ndi Mr. Etienne, mugire amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.